zahvalu našemu Brkotu Predragu iz Adria Merkurja za prvo donacijo za motor. Evo, zdaj nam bo majstor razložil kako in kaj glede motorja. Gre pa za Talaria Komodo. Kako se reče prav? Komodo ali? Komodo. Evo, strojčina. Slovi lekle, da imaš pravi zadevo vzgeš. Ok. Zdaj se pravi, če hočeš, da zadeva deluje, moraš ta tačko gor, ker je senzor spode. Senzor, okay. Magnetek mora biti gor, ti je varnostno, to če bi daj med vožnjo padel, če dol, se pravi, se ugasne. Ok. To mora gor, pa start in zadeva zdaj že dela. Ok. To je to. Drugače vse ostalo je klasika, kar na motorju. Bremze, žmigovci, hupa, tukaj imaš tipko, poleg hupe za molde menjati. Okay. Z mojem, tukaj se ti premika, menjaš molde, kratka, dolga luč, žmigovci. Tukaj imaš regeneracijo, se pravi, da okay. Zavira sam na štrom. Okay. In v osnovi je pravzaprav to. Kakšne hude znanosti ni, tukaj na displeju imaš... Kje ga polnim? Vse napisano, polniš ga tukaj zad. Tukaj sedeš dol. Sem ga potegnil, sedeš ga dol. Tukaj se tale plastika dvigne in tukaj je polnilni vhod. Ok, tukaj ga. Ok. Je polnilni vhod, odpreš, pa štekaš, zadevaš pivo. Ok, to. To je to. Nobene kakšne take zaprtine stvari. Super. Evo ga. Gremo domov. Evo. Motor je doma. Zavezal sem ga kot kavboj konja, ne. Evo. Kaj je to? Aha. To je to. To bo letelo z nogo dol. Dobro, to bomo itak dali komplet dol. Nič, gremo probat. Da vidimo kako je. Zdaj sicer omejen, mislim da na 12 kW. Pol bomo pa ga friznili, da ima polno moč. Gremo. Evo, da vidimo kaj smo dobili zraven. Kaj je to polnilec? Evo ga. Polnilec. To vštekamo v strujo. To v njega. In dobili smo zraven orodje. Evo ga. To je to. Evo. Prvi Giro, ne. Dal sem na eko. In zdaj bomo videli, kako gre. Evo, to je na eko. 40, več ne gre. Zdaj bomo probali dati na sport. Bremze treba še ulaufati. Aha. Dobro, tudi na sportni, da je ne vem kaj, ne. Fora je v temu, da je zdaj zamašen na 12 kW, v bistvu sploh nima polne moči.
in bo ga treba frizniti. Zdaj bom šel nazaj v garažo, ga bomo friznili, bomo odrezali eno žico in bi moglo čupati. Zdaj bomo probali še mod Hyper Mode, pa da vidimo zdaj to. Ja, dosti boljše. Blato moja. Dobro, ajde. Bremze treba vlavkati, ne? Fora je, da to stikalo od bremze moram nekako ugasniti, ker če stisnem bremzo in dam gas, se ugasne, ne? Ampak le. Čupa. Viš, ugasne mi zaradi bremze, ne? Čim takneš malo bremzo, je gotovo. Dobro, nima veze. Nič, gremo mi to čipat na full takoj. Nijemo časa mi se s tem ukvarjati. Dobro gre, že original gre dobro, ne? Zdaj je takoj frizada in pol bi moglo leteti. Pa da vidimo. Evo, za ga narediti na full je treba dati ta pokrov dol. To so te vijaki tu. Damo dol ta pokrov v zaščito in prerežemo en kabel. Zdaj vam bom pokazal. Evo, razstavili smo. Zdaj, jaz mislim, da je to ta kabel tu. Ta bi mogel biti. Tega bomo zdaj odrezali in bomo šli probati. Pa da vidimo. Ting. Evo, začenjamo spet v eko. Da probamo v eko prvo. Da vidimo, če se kaj pozna. A ja, to bremzo sem provizorično naštimal. Moraš učaufati tu dol in to stikalo zalepiš, da jo drži stalno notri. Pol lahko daš bremzo in gas, vidiš? Da držiš gas pa to in zdaj je ok, ne? Tako da zdaj bi moglo iti, evo v eko je. Ki začupa že v eko. Proti prej. Čisto drugače se motor obnaša, res. Ne moraš verjeti. Dobro, dovolj tega ekota, da vidimo na sport. Evo sport. Ufa, kaj si ti nor? Mama moja. Drugi svet. Drugi svet. Ne morem verjeti. Ne morem verjeti, res. Noro. Dobar dan. Kaj si ti nor? Ja. To je to. Zdaj gre. Kaj si ti nor? Zdaj to. Noro. Ajde probamo zdaj še ta Hyper, ne? Že zdaj čupa. Kopa. Glej to. Fuck. Do jaja, res. To je že divje, ne? Kaj si ti nor? To leti, stari.
Ko pa zadnja guma non stop pizda, moraš biti previden z gasom, res. Kaj si ti nor? Noro. Noro, res. Noro gre. Ne morem verjeti. Nisem pričakoval, da bo šel toliko motor. Res nisem pričakoval. Toliko ne. Res da je mokro, pa da drsi, pa da ne moreš dati gas do konca. Ampak presenetilo me je, res me je presenetilo. Kondicije imamo 0, tako da bo treba trenirati in se voziti, ne. Drugače nor stroj, res zadovoljen ekstra. Zdaj je to, ko je zablokiran, ko ga kupiš v trgovini, je kar je. Ajde vidimo, tukaj sem tu zna biti blato, ne. Ja, blato je, ne bomo danes lih prvi dan v blato, ampak okej. Leti motor leti. Moraš že imeti feeling. Slej to. Kaj si ti nor? Kaj si ti nor? Volano, res. Noro. Top. Kakšen stroj. Struja strojčina mona, res. Noro, res. Ajde da probamo še rekuperacijo, kako dela. Naj bi imel, zdaj ne vem, tu v strani stiskaš, imaš 4 moči, čau, imaš 4 moči rekuperacije. 1, 2, 3, 4, čakaj da vidim. Zdaj na enki, dvojka. Aha, že ko spustim gas, sam bremza in fila baterijo. Zdaj pa tukaj, mislim, da na gumbi ista stvar je, ne? Ok, zdaj na dvojki, čakaj da probam malo več, to ful slabo bremza. Aha, evo zdaj na 4. V bistvu ta gumb kot da ne deluje. Ti spustiš gas, sam začne, vidiš, lej to, gas, spustim, lej, prav bremza, prav zabije vilce dol. Torej, ta gumb nima nekega efekta. Čakaj, damo na enko. Ajde, dvojka. Samo gumb kot da nima efekta. Ne vem. Drugače top stvar, res, mama moja, kako to gre. Ta ovinek sem se enkrat zložil pred leti s skuterjem. Divje je bilo. Kondicije 0. Idrio stari, Idrio teška res. Volan, to sem si vedno želel imeti res.
da s gasom leti. Noro. To je to za prvi video. Če ti je bil všeč, stisni like in subscribe. Ajde, Vrko.